Hadi hikaye dilivari berda bir kere afı. أول شيء يا باشا باشا ما فوتوغرافيا كيف اللي على Her sene bildiğiniz gibi Ekim ayında pekmez yapmaya başlıyoruz. Şu anda da gördüğünüz gibi pekmez yapıyoruz. Bu pekmezde sucuklu pestil yapıyoruz. Halilatanik diyoruz. O halil yapıyoruz. Kalıp peynir pestil yapıyoruz. Ondan sonra ilk evvel zaten bildiğiniz gibi biz traktörle gidip üzüm getiriyoruz. Üzümü mahzerde bastırıyoruz, su haline getiriliyor. Su da işte gördüğünüz gibi bu tencerelere koyuyoruz. Altında ateşle kaynatıyoruz. Ve o sudan da bildiğiniz gibi pekmez yapıyoruz. Güzel bir pekmez oluyor. Valla kendimiz yiyebileceğimiz kızarma kışın bir hazırlıktır. Onu yiyoruz. Bir de bazen de satıyoruz yani. İhtiyacı olanlar istiyorlar. Biz onlara satma şeyinde de bulunuyoruz. Evet. والله تري ما شاء الله حنجي إيصال دنيا قرنبو شوطي أغلبي بو مويش وكل ما جي إيصال هبو زحف تاريخ جبروي حبكي كي ما يعني أم تشيتكن بري ما تري حليل ما تشيت بني فلان ما جي تشيتكر إيصال صادق ما دمس شكر أنجح تيراوي كر جبروي قرمي وخلي ما شاء الله كيم بو بلد إسام بيفا وراشميش دبن دمسي تشيتكن حالي حاضر tabii ego şireş khora deleni payda baniya çetki bastiqe çetki o atışmışta jve çetbin olam ego habize de dfroş ego khora çetki genelde ev günde ma ev bölge ma bergo ulu zahf galbelenina اغلب khora çetki böyle ego zede habi dfroş işi ara harsalu valla çekene zor hakikaten belki بدمس بهاي falan بدها زيادة قوم دكشين وبلكي وني بيننجي لترا دمسة ortalama hali hazır tam belli ne bir برجونو دست بيتي çekirne hay دور صدقي تخمينام وهر يدهم دورا صدي وإيصال به فيات بشكل طبي قولي هنا بقرة بورصة هر كسكو فيات يجي جم خليتكن يعني جنالو لو بيهرتش ندم ستاني